iko maila muitongo wati jawana saimiya satong ka mangkang ka maila mui iko ha roko muitongo ta karin kiri ba karin mo thangsa hello ke ba karin mo kiri ki hang tongka obuna no ang sanu musingo ani channel no like share comment te subscribe khanya ni ta pagdi te kepal ge dati notification soginya ni bagai ani channel no subscribe khanya ta pag tai je ang nok no mansak je ani blog khamna joto no no share khaina te phunu kana na nai tongdi ani blog no paisa jora ang miya town thangai miya rangchak dugano thangai Sono Kumar Jewelers thangai tam paikya nong nang phunu gana nai tongdi atong nang pai tongbai tum ka hamja tongla ang halam sagan sagan nong no kasya phunu nong nong du khana se miyawo tabuk discount tongo Sono Kumar Jewelers nige ang khangka te thangai iko ang tam paite hekya nong nang mohonke diamond ni rocket by diamond ni earring discount ni tongo jagawo mohonke card je paimani mani ni card moke earring ni card moke rocket ni card nge tai nung tabo 25,000 ni pakyang ke tai gift coin gold mano kaisa moke korangsak moni dam 6,000 taka tongo nung tabu je kuno tagri nani hingke mo diklai nei nung tagri mano amti hini borok sauta hingke bono angke ti hekya earring by rocket ti hekya hingke amsukno tai borok horo iko gift tabu kamnai nung lottery ticket nang hingke ni nono bokol kahenai hingke iko manai ang free necklace free manai umsukno je paimani nongno